This is your stage, your spotlight. Hello, Meghalaya. Your story starts here. Mario gilal pathai khubor ki bawan civil hospital but ablum khubor jingwanra ki pulit eksonam but saungut kishanrang kata Raj Singh uvije wakash but anan ban phapet binia e kot ka khya jungki ki Paidbah ki badan Phyllaw ka hospital but root surok kile ab khrui ban yo pej yakate kanthai panyap lok Hakapor step khatwai trek Julia Jobson lawan lami ki saungut kishanrang Hasardar police station kat bak sonam bat kladan lepa station nadu opor step senia na kacing ekran ki Paidbah la suthu bak cingan ap jungi kalong na kacing songo bitar ke kacing syak kenok pun thok bria ka jela hagini khendiat sngi blodap shosho dor kacing perkheng ki bor pulit hagi benta surok syakut and office of district and session church east castles layu i bak Paidbah ki ap ban yo pet i ki sangot ki bala kalalong ki brio ki be isi tam India borok way Habatin, Paidbah ki kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya kashap plus F hakajing som. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat akabathau bha kam kata ikadur jengki marbam kajing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we kajing mentoy bakongsan. Kakot kakia. Ka nutrition bakam bha kajing im bakam bha pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya